mu masaha 36 ashize leta zunze ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bazo batangije ibikorwa bya gisirikare byiswe Operation Epic Fury, kimwe mu bitero binini cyane bikaze biremereye ku buryo nta kindi gitero kigeze kibaho kuri iyi si binganya ingufu. Twarashe tunashwanyaguza ibipimo bibarirwa mu magana mu gihugu cya Iran, n'ibipimo birimo Revolutionary Guard Facilities, ni ukuvuga hari ibikorwa byose by'igisirikare cy'impinduramatwara ya Kisilamu. Ubwo n'ibirindiro bya gisirikare, ahabikwa za misile n'ibindi biturika, ahatangirwa amategeko ya gisirikare, inganda zikora intwaro no ku bigo by'ubutasi. Ati kandi twarashe ubwirinzi bw'ikirere cya Iran, ndetse ubu twanaruhamishije amati 9 y'urugamba, twiyongeza inyubako zakoreragamo n'abo basirikari barwanira mu mazi tuzigira ivu, kandi ibyo byose twabikoze mu gihe cy'iminota mbarwa. Gusa ariko umukuru w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Khamenei, yapfuye. Ni umwe mu bagabo babi cyane nka Sekibisi yigeze igira. Ibiganza bye byarimo amaraso y'amagana, yewe n'ibihumbi by'abanyamerika, ndetse n'ubuzima bw'abantu ibihumbi byinshi cyane by'inzirakarengane yagiye yica hirya no hino ku isi hose. Ayatollah Ali Hussein Khamenei, uyu mugabo yabaye ihwa rirerire ryatubaguye kenshi ibirenge by'abanyamerika. Ni umwe mu bayobozi bari bamaze igihe kinini ku butegetsi ku isi hose, kuko yari amaze imyaka irenga 37 yose yicaye mu ntebe isumba izindi muri Iran. Igihe cye cyose ntiyatinye kugaragaza ko adakunda leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse naho yafatiraga abanyamerika yabafunguriraga amarembo yinjira ikuzimu. Muri make igihe cye cyose yahoze yifuza intambara yeruye, agahangana na leta zunze ubumwe za Amerika na bamwe mu bafatanyabikorwa bayo bakomeye barimo Israel. Gusa igitangaje, uyu mugabo yishwe ku ifirimbi ya mbere intambara igitangira. Icyo nicyo bita umunyamerika. Ayatollah Ali Khamenei yarazwi n'abantu benshi, gusa ni bake cyane bari bamuza amaso ku maso, kuko igihe cye kinini yakimaze munsi y'ubutaka mu buvumo bugizwe n'ibyumba by'imitamenwa gusa, kuko yari abizi neza ko leta zunze ubumwe za Amerika zimuhiga kandi ko zimurabutswe zamuhitana. Uyu mugabo utari usanzwe, igihe cye cyose yabaga azengurutswe n'abari bashinzwe umutekano we kabuhariwe kandi batojwe birenze iby'abandi. Aho yabaga ari, ingendo ze n'ibindi byinshi byagirwaga ibanga rikomeye. Ubyumve neza ko ibikorwa bye byagiraga mu itangazamakuru gusa ari uko abishaka. Yaragiye yubaka ubuvumo bunini bihagije ku buryo yabagamo igihe kinini, kandi bwari bugizwe n'inkuta zikomeye bihagije ku buryo nta misile cyangwa ikindi giturika cyabutinyuka. Bwari ubuvumo bugari bunafite inzira y'ubuhungiro nayica munsi y'ubutaka. Ibaza ariko ko uyu mugabo yakoraga ingendo, hari ubwo convoy ye yabaga irimo abasirikari bashinzwe umutekano we gusa, wakagenda mu modoka isanzwe cyangwa moto, akarindirwa umutekano mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ku buryo ntawe wamukeka. Muri make yari arinzwe kurenza undi wari we wese mu burasirazuba bwo hagati. Umutekano we wakajijwe cyane byikubye kabiri igihe leta z'ubumwe za Amerika ubwazo zaburiraga uyu mugabo ko zigiye kumuzira nyuma yo gucakira Nicolas Maduro wari perezida wa Venezuela. Kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2026 saa 12 z'igitondo ku isaha y'i Tel Aviv muri Israel, hahagurukijwe amagana y'indege z'indwanyi zitinyitse ku rugamba, zihaguruka zikoreye misile z'ubukana budasanzwe n'iturika rizira imbabazi. Muri icyo gitondo igisirikare cya Israel na leta z'ubumwe za Amerika bashingiye ku butasi bwa CIA bari babizi neza ko abayobozi bakuru bose ba Iran bari mu murwa rwagati w'iki gihugu i Tehran mu nyubako imwe ya presidence, banabizi neza ko mu bariyo harimo Ayatollah Ali Khamenei, umukuru w'ikirenga wa Iran. Nyuma y'amasaha 2 n'iminota 5 za ndege zihagurukijwe muri Israel zari zimaze kugera mu kirere cya Iran mu ibanga rikomeye, zirekura misile zihanukana ubugome bwinshi cyane, zituritsa presidence yose ijya hasi. Nguko ibitero bya leta zunze ubumwe za Amerika na Israel kuri Iran byatangiye, ni nako umukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yishwe. Ariko se ibi byose byakozwe biti? Ni gute leta zunze ubumwe za Amerika na Israel bamenye ahantu uyu mugabo yarari ko yabagaho yihisha anarinzwe biteye ubwoba? Ibintu byose bye byabiraga mu buvumo bw'imitamenwa budakangwa n'ibiturika. None ni gute iriturika ryashyize iherezo ku buzima bwe? Ubundi kuki leta zunze ubumwe za Amerika na Israel bamuhigaga bigeza? Iki ni igice cya kabiri cy'icyegeranyo cy'uruhererekane cyitwa Countdown to Detonation, bisobanura kwa kundi isaha ibarakimanuka hari icyenda guturika. Kubera iki yagomba kubaho guturika? Ese iyo saha iri kubara igezeho ibara?
Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba aguca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ntabwo Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel kwica Ayatollah Ali Khamenei ari ibintu bakoze bibatwaye amasaha abiri gusa, ahubwo ni ibintu bapanze akantu ku kandi kuva mu mwaka hagati w'2025 guhera mu kwezi kwa kane kuriya mwaka, nibwo ikigo gikuru cy'ubutasi bwa Amerika kibanda cyane ku bipimo binini cyangwa se abanzi bakomeye ba Amerika n'abafatanyabikorwa babo bakorera hanze ya Leta zunze Ubumwe za Amerika CIA n'abatasi kabuhariwe batazwa amazina n'amasura ba Israel, nibwo batangiye kugenda barya insata burenge uyu mugabo wari umaze kuba ikibazo kinini cyane cyari gihangayikishije Amerika na Israel. Batangiye gukurura amakuru y'ibanga bakoresheje za satellite, bakajya babona buri hantu hose uyu mugabo akunda kugaragarira mu ruhame n'igihe cya nyacyo yigaragaza. Batangira no kwinjira itumanaho ryose rikorerwa i Tehran mu murwa mukuru wa Iran, by'umwihariko bagamije kumviriza amakuru y'ibanga abayobozi bakuru bavugiraga kuri za telefone. Ubyumve neza ko Ayatollah Ali Khamenei we nta telefone isanzwe igezweho yari atunze, izi za smartphone, n'abamubaga hafi bose bakoreshaga telefone ntoya z'amatushe zitinjirirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi byatindije ikusanyamakuru rya CIA kuko byabasabye guhera ku bakozi bo hasi bakorera cyangwa babasha kugera mu ngoro, akaba ari bo CIA yahereyeho yumviriza ibyo bavugira byose kuri phone. Gusa byabaga bigoranye kuko abenshi muri bo ntibamenyaga gahunda zose z'umukuru w'ikirenga. Ibi byasabye iki kigo cy'ubutasi CIA gukoresha izindi nzira zirimo no kwishyura bamwe mu baturage mu mujyi wa Tehran muri Iran ngo babahe amakuru arebana na Khamenei, cyane ko mu mujyi harimo abaturage benshi cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'impinduramatwara ya Kisilamu. Bivuze ko kuba umuturage we yamugambanira byari byoroshye cyane. Aba baturage bamenyeshaga CIA buri kantu kose akoze, yasohoka iwe mu ngoro cyangwa yava ku rugendo rw'akazi agarutse mu mujyi bakarabura. CIA igendeye kuri aya makuru yose byarayoroheye kumenya buri hantu hose h'ingenzi uyu mugabo akunda kuba ari, kumenya buri kantu kose k'umutekano we na gahunda ze zose z'umunsi. Ibyo byatumye bagera ku kintu cy'ingenzi bari bakeneye cyane kurenza ibindi byose nabo ubwabo batari biteze. Ni Pastor Street Summit. Abanyamerika bamenye ko mu mujyi wa Tehran ahitwa Pastor Street ahari inyubako z'abayobozi bakuru bose bakoreramo, zirimo ibiro bya Presidence, ibiro by'umukuru w'ikirenga Ayatollah, ahakorera akanama k'umutekano w'igihugu, ibiro by'ubutasi bikuru by'igihugu n'ibiro by'abasirikare bakomeye mu gihugu. Ni hamwe mu hantu hambere harindirwa umutekano ukomeye cyane kurenza ahandi hose mu gihugu cya Iran. CIA yamenye ko ahantu hajya habera inama y'ibanga rikomeye cyane y'abayobozi bakuru bose ba Iran, ariko ikabera igihe runaka kitajya gitangazwa mu itangazamakuru. Muri iyo nama akaba ari abayobozi ba Iran bafatiraga imyanzuro y'ibikorwa byose bya gisirikare bakora. Aba bayobozi bakuru bose ba Iran bahuriraga muri aka gace ntabwo babafite ku mutekano, kuko aka gace nubwo ari gato kari kazengurutswe n'intwaro z'ubwirinzi z'ikirere zirenga 400. Ubyumve neza ko rwose iki kirere cyari kizewe umutekano wacyo 100%. Aha niho haziramo imibare ihambaye cyane yabazwa akantu ku kandi n'Abanyamerika bafatanyije na Israel. Ubusanzwe Israel iyo yajyaga kwataka Iran yabikoraga mu masaha y'ijoro, na Iran yakwihorera ikabikora nijoro, kuko mu masaha y'ijoro nibwo guca muri humye radari byoroha kuruta ku manywa. Gusa ariko kwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2026 Israel na Leta z'Ubumwe za Amerika babonye amahirwe akomeye yo kubonera rimwe abayobozi bose ba Iran mu masaha y'igitondo. Nibari kwitesha ayo mahirwe nubwo byari ku manywa radari zicanye ku maso.
aha niho haziramo uburyo Abanyamerika n'Abisiraheli babaza akantu ku kandi ubwirinzi bwa Iran bakoresheje inzira nakubwiye mu gice cya mbere cy'iki kiganiro, countdown to detonation. Dore uko byagenze. Igitero cyagabwe kuri Iran cyakozwe n'ibihugu bibiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ntabwo ibihugu byihuje ngo bipfe kurasa gutyo gusa, ahubwo izi zari misi ebyiri z'ibihugu bibiri bitandukanye kandi nazo ubwazo zitandukanye, zikubiye muri misi imwe ngo zunganirane. Kugira ngo byumve neza, izo misi ebyiri zinafite amazina abiri atandukanye. Iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Operation Epic Fury, iya Israel ikitwa Operation Roaring Lion. Kabigusobanuye neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje amato manini cyane y'urugamba arimo aircraft carrier, za destroyer na submarine. Barasa misile zirenga 200,000 mu kirere cya Iran, zibanda ku guturitsa ubwirinzi bwose bw'ikirere bw'iki gihugu n'ahakorerwa ibikorwa byose bya gisirikare bya Iran. Mbega Abanyamerika bari bagamije gushyira hasi icyitwa ingufu zose za Iran. Naho Israel yo yakoresheje indege zirenga 200 zigezweho z'urugamba. Intego yazo si kwari ukurasa ku bikorwa bya gisirikare, ahubwo kwari ukurasa zikarimbura Beit Labal, ingoro y'umukuru w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei, aharimo habera inama y'abayobozi bakuru bose ba Iran. Iki kirere cyari kirinzwe koko, ariko Israel yagishumurije indege zahumuye zirenga 400 icyarimwe ngo zihangane n'ubwo bwirinzi bwose. Nizo ndege nyinshi zakoreshejwe rimwe mu mateka yose y'isi. Gusa igikanganye cyane si izo ndege, ahubwo ni misile zari zihetswe n'izo ndege, kuko zari GPS guided bunker buster bomb. Ubu ni ubwoko bw'ibisasu cyangwa misile zitameze nk'izindi, kuko zo zakorewe kurimbura igipimo kiri munsi y'ubutaka, cyangwa icyo gipimo kikaba kiri ahantu hazengurutswe n'inkuta nyinshi cyangwa hazengurutswe n'ibikuta by'umutamenwa. Ni ukuvuga igisasu gisanzwe iyo kigikora ku butaka cyangwa inyubako gihita giturika ako kanya, ariko bunker buster bomb iyo ikigera ku butaka iracukura ikarenda igera kuri taraturika paka igeze ku gipimo. Iyi misile irashwe ibigenda ku muvuduko usa nk'igikabyo, ibyo bifasha gucukura cyangwa se kwangiza igikuta cy'umutamenwa mu buryo bworoshye cyane. Ubyumve neza ko izi misile zigira icyitwa delay fuse, izifasha gutinda guturika kugira ngo zize guturika zamaze gucukura cyangwa se zamaze gusatira inkuta zigize akara hakajya he. Ibi bisasu bibarirwa mu moko ari nako bigenda birutana, aho ubwoko bwa mbere ari ubwitwa AGM-114 Hellfire muri programme bise Helicopter Launched Fire and Forget. Iyi misile iba ari ntoya ku buryo itwarwa na drone cyangwa akajugujugu, ariko iba ifite ibiro 50, ikareshya na metero 1 na santimetero 30, ikaba ibasha gupfumura urukuta rw'umutamenwa rufite umubyimba wa metero 1. Misile ya kabiri ni yitwa Storm Shadow, ikorwa n'Abanyamerika ndetse n'Abafaransa. Iyi y'ibipimo ibiro bigera ku 300, ikaraswa ku ntera ya kilometero 530, ikagenda yikoreye ibiturika bipima ibiro 450. Iyi iracukura ikagera muri metero nkeya munsi y'ubutaka, ikaba yapfumura umutamenwa w'inkuta zikomeye cyane zifite umubyimba wa metero 2. Ubwoko bwa gatatu ni ubwitwa GBU-28, ni ubw'Abanyamerika. Izi ni misile zipima ibiro bigera ku 2300, zikareshya na metero 5 na santimetero 80. Izi misile ni zisanzwe mw'abantu mwe, nimuzumve nka za zindi mwagiye mubwirwa. Izi ziracukura zigatera iturika ari uko zigeze muri metero 30 munsi y'ubutaka, cyangwa se zikangiza inkuta z'imitamenwa z'umubyimba wa metero 6. Gusa ariko iyi ni akana gato cyane ugereranyije na mukuru wayo witwa GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Uzumva benshi bayita Super Heavy Bunker Buster. Impamvu nuko ubushobozi bwayo busa nk'uburenze ubwenge bwa muntu. Ni misile ifite ibiro bigera ku 13,600, ikareshya na metero 6 na santimetero 20, ikikorera ibiturika bipima tone 2 n'ibiro 400. Ni nini ku rwego rw'uko n'indege ya gisirikare nini ku isi igezweho itatwara izirenze 2 gusa. Iyi ni misile igera ku butaka igacukura ikarenda igera muri metero 100 munsi y'ubutaka itaraturika, ikangiza by'intangarugero icyitwa icyumba cyose cy'umutamenwa gifite inkuta z'umubyimba by'ibiro wa metero 8, aho cyaba kiri hose muri metero 100 z'ubujyakuzimu. Ahantu umunyamerika bera umunyamerika koko yakoresheje izingizi barasa ku ngoro y'umukuru w'ikirenga wa Iran. Dore uko byagenze. Misile yavuye ku ndege ihanukana ubugome bwinshi cyane yitonze, yisekura ku nyubako hejuru kuri etage, ipfumura rooftop, yinjira mu imbere, igenda ipfumagura ibikuta yerekeza hasi, iragenda igera munsi y'ubutaka ku buvumo bw'umutamenwa, ibona guturika. Mu makuru ngewe ubwanjye nisomeye muri raporo y'ubutasi bwa Israel, avuga ko hatarashwe misile imwe y'ubu bwoko, ahubwo harashwe zigera kuri 30 zirimbura za nyubako zose z'abayobozi bakomeye zijya hasi icyarimwe.
iyi niyo mpamvu nta turika rihambaye cyane ryigeze rigaragara igihe ziriya nyubako zaturitswaga, kuko iturika ryinshi ryabereye munsi y'ubutaka. Ari nayo mpamvu iki gitero cyahitanye abayobozi barenga 40 ba Iran, barimo umukuru w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei, perezida w'akanama k'umutekano w'iki gihugu Ali Shaikan, Chief of Staff w'igisirikare cya Iran kirwanira ku butaka Said Abdulalim Musavi, komanda mukuru w'igisirikare cya Iran Muhammad Pakpul, minisitiri w'ingabo Aziz Nazirazadeh n'abandi bayobozi bakomeye barenga 30, bose baturikanywe n'iki gitero kitamaze amasegonda 30 gusa. Kubw'amahirwe Perezida Mossad Pezeshkian ararokoka, we na Ali Larijani, umunyamabanga mukuru w'akanama k'ikirenga k'umutekano w'igihugu, nibo bonyine barokotse icyo gitero cyabereye muri iyo nyubako. Nyuma y'ibyo bitero, umva ijambo Perezida Donald Trump yatangaje ku munsi wakurikiye wo ku cyumweru tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023. Ati, Last night mu ijoro ryakeye muri Irani hose humvikanye amajwi menshi y'abanya-Irani basakuza, babyina, bishima, banywa amayoga, abandi botsa amanyama, bishimira urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei. Ugize ngo arabeshya se? Reka da, byanyabyo mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu kw'ibihumbi 2023 gukomeza uwo munsi wose muri Irani byari bicika. Abaturage bagiye mu mihanda barabyina karahava, abahanzi bajyaho bararirimba, baratarama, ibisimba birataruka. Abenshi muri bo bari banafite idarapo rya Leta Zunze za Amerika, bayishimira ko yakubise akanyafu ko kunda ubutegetsi bw'impinduramatwara ya Kisilamu. Harimo nabo byarenze cyane bagasakuza bati, Leta Zunze za Amerika nizo ntwari z'amateka, Imana ibaha umugisha rwose. Hirya no hino ku isi abantu bari bishimye cyane bitavugwa, by'umwihariko abadiaspora b'abanya-Irani n'abana bato bibageraho batuye umunsi n'usanzwe nta gatangaza. Sekibi yasanze mukuru we ikuzimu, ibyo byavugwaga n'abanya-Irani, ari nako babyina akaririmbo gafite ubutumwa bukomeye cyane kavuga ngo Ayatollah Khamenei yapfuye. Ayatollah Khamenei is dead. Ni nako babyinaga kandi muri ya mbyino isa nk'isekeje ya Trump, ubona ugahita wibwira ko ari imbyino yahimbwe n'umuperezida. Ariko se kuki uyu mugabo yatumye ubuyobozi bukuru bwose bwa Leta Zunze za Amerika na Israel butaryama amezi n'amezi biga ukuntu bazamwikiza bakamukura muri iyi si? Mu by'ukuri uyu mugabo yari muntu ki kuri ibi bihugu n'isi muri rusange, ku rwego rw'uko apfa abantu bakajya gutanga amaturo mu nsengero? Perezida Donald Trump ni umwe mu baperezida barindwi bayoboye Leta Zunze za Amerika mu gihe cy'imyaka 37 Ayatollah Ali Khamenei yamaze ku butegetsi. Uyu Trump niwe mu perezida wenyine muri aba barindwi watinyutse agakora ibyo abandi batinye, agatangiza intambara ku nyamaswa y'inkazi yari yarabitse ubwoba bwinshi cyane mu banyamerika bose n'Abisiraheli. Umva uko asobanura Iran n'impamvu yatumye arara amajoro ngo azivugane Ayatollah Ali Khamenei. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America. Hashize imyaka 47 ubutegetsi bwa Iran buririmba ngo death to America, urupfu kuri Amerika cyangwa se urupfu ku banyamerika. Ubwo ni uguhera mu 1979 igihe Iran yatangiraga kuyoborwa n'ubutegetsi bw'impinduramatwara ya Kisilamu. Kuva icyo gihe Iran yakoze ubukanguranyambaga bw'ubwicanyi ndengakamere n'imena amaraso ngo ibitero biremereye cyane bigabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku gisirikare cyacu no ku baturage b'inzirakarengane hirya no hino ku isi. Kuri ubwo butegetsi by'umwihariko ubwa Ayatollah Ali Khamenei, igikorwa cyabo cya mbere cy'ubugome bakoze ni ugushyigikira urugomo rwakorewe kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari i Tehran muri Iran, bagafata ibinyacumi by'abanyamerika nk'imfungwa iminsi 444 yose. Ibi byabaye ku itariki enye z'ukwezi kwa 11 kw'igihumbi 1979 hakijyaho ubutegetsi bw'impinduramatwara. Icyo gihe Iran yaturikije ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bashimuta abadiplomate b'abanyamerika 52. In 1983, Iran's proxies carried out the mu 1943 amaboko ya Iran cyangwa se amatsinda ashyigikirwa na Iran yaturikije inyubako y'abasirikare barwanira mu mazi i Beirut muri Libani. Ibi byabaye ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 kw'igihumbi 1983 ubwo abaterabwoba bafashe amakamyo abiri manini cyane bayapakira ibisasu barabyuzuza maze bayerekeza ku byari ibirindiro by'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barwanira mu mazi bari mu butumwa bw'amahoro. Amakamyo ageze mu imbere mu kigo,
iterabwoba bakanda detonation, araturika, ibirindiro byose bijya hasi, hapfiramo abasirikare b'abanyamerika 241 n'abasirikare b'abafaransa 58, baburiramo ubuzima, abandi 100 barakomereka. Ni kimwe mu bitero by'iterabwoba binini cyane byigeze bibaho kuri iyi si. Uwo mwaka umwe w'1943, nubwo Trump atabivuze, ni nabwo abaterabwoba bafashe van bayipakira ibiturika byinshi cyane, barangije bayoreka kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari Beirut muri Libani. Ako kanya abanyamerika 63 bahita bapfira. In 2000 they knew and were probably mu bihumbi bibiri barabizi ibyo bakoze nabo kuri USS Koa, abenshi bakahapfira. Iyi USS Koa Trump avuga bwari ubwato bunini cyane bw'agatangaza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bwatatswe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 kw'ibihumbi bibiri, bwatakiwe muri Yemen. Ubu bwato nabwo bwashumurijwe akato gatoya kari gapakiye ibisasu, karaza karabwegera, kamaze kubwegera neza karaturika, iturika rishyira hasi ubwato bunini bwose bwa USS Koa, hapfiramo abasirikare 17 b'abanyamerika, hanakomerekeramo abandi benshi cyane. Iranian forces killed and maimed hundreds of American servicemen. Igisirikare cya Iran kishe kinamugaza abasirikare amagana b'abanyamerika muri Iraq. Aya matsinda y'abiyahuzi ashyigikirwa na Iran yakomeje kugaba ibitero ku basirikare b'abanyamerika mu burasirazuba bwo hagati mu myaka yashize. Bagiye bataka amato yacu y'urugamba kugeza nubwo batatse amato yacu y'ubucuruzi, bakanayasanga mu nzira mpuzamahanga rusange zo mu nyanja, international shipping lanes. Ati ni iterabwoba rikabije cyane kandi kwemera ko ryakomeza kubaho. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, kuva Libani ukagera Yemen no kuva Syria ukagera Iraq, Iran yatanze intwaro, itanga imyitozo ya gisirikare, inafasha mu buryo bw'amafaranga imitwe y'iterabwoba yagiye itohesha isi amaraso n'amara by'abantu. Ndetse Hamas, umwe mu mitwe ifashwa na Iran, ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 kw'ibihumbi 2023 yagabye igitero cya kinyamaswa giteye ubwoba kuri Israel. Iki cyahitanye inzirakarengane zirenga 1000, zirimo abanyamerika 46, baranarengera bashimuta abaturage bacu 12. Byari biteye ubwoba pe, n'ibintu isi ibitarigeze ibonana mbere. Iran is the world's #1 state sponsor of terrorism. Iran nicyo gihugu cya mbere ku isi gitera inkunga iterabwoba, ndetse mu bihe byashize y'ubwayo yishe ibinyacumi by'ibihumbi by'abaturage bayo bicirwa ku mihanda bazira kwigaragambya. Hari itegeko risanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigenderaho, by'umwihariko ku butegetsi bwanjye nka Trump, rivuga ko ubutegetsi bw'iterabwoba nka buriya bwa Iran butazigera butunga intwaro cyangwa se ibisasu bya kirimbuzi. Ndabisubiramo, ntabwo bagomba gutunga intwaro kirimbuzi. Gusa ariko nubwo iki gitero cyari kinini cy'abanyamerika na Israel kuri Iran, nubwo cyashyize hasi abayobozi bakuru bose ba Iran, ntabwo byatumye Iran ijya hasi ngo ipfukame, ahubwo yakomeje guhagarara yemye, ivuga ko irakomeza kurwana, ko ndetse bagiye gukora ibitero binini cyane bya gisirikare bigamije kwihorera, bise Operation True Promise. Nibyo bitero binini cyane by'uruhererekane abanyamerika n'Abisirayeli batinya kuva mu mwaka w'2024. None Iran yaba yarabashije kwihorera cyangwa nyuma yaho yakomeje guhondagurwa n'umujinya dore ko kubitisha? Byagenze bite? Ese wamenye ko Iran yageze aho ikora ibidakorwa, ikarasa hataraswa? Ibyo byateye akaga gakomeye cyane, apana kuharashwe, apana kuri Israel, apana kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo twese abatuye isi tugiye kugerwaho ingaruka z'aha hantu Iran yarashe hataraswa. Kuva kuri Donald Trump uri mu biro bye muri White House kugeza ku muturage wo mu Rwanda cyangwa mu Burundi utazi ikintu na kimwe kuri Iran cyangwa kuri Amerika, twese tugomba kugerwaho n'izi ngaruka. Nihe hantu Iran yarashe hataraswa? Kuki twese ubundi tugomba kubikobokera? Iki cyari igice cya kabiri cy'icyegeranyo cy'uruhererekane cyitwa Countdown to Detonation. Duhurire mu gice cya gatatu musobanurira ibi byose. Ariko andika igitekerezo cyawe n'uburyo wakiriye igice cya none unyuze muri comment. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.